Kahanyo trap Youth Council la kasing palay jong katayaw kala penrem bat kentaj ya kakaipot jong expert committee halor ka state reservation policy. Ban penne kumjo e kabaha thungkam kaba saupo na kasispa aki khasi jantia bat saupo na kasispa ya ki garo. Kumbalong nadok kasnem syajar kendai spa nyopuar. Kahanyo trap Youth Council lengbau presiden uba roy kupar senram kala penpau gejeng sokya ba gejeng penrem kabajur. Halor kakai pot jaga expert committee kebiri kemi eka state reservation policy kebalawan ra hake yang dor bartauan. Kaya HYC kala kentat ya kene kejeng terwa ban penne ya kene ka reservation policy kata saupo la saupo. Kebamut saupo na kasispa eki khasi jantia bat saupo na kasispa eki garu. Kumbakalong hakasnam kat kendai spa nyopuar. Uba roy kupar ulong ba kabaha ban kentio kamdai ban syong nongrem hagejing sam kaban long mari rengkat. Kumlalek mensyua namar kejing luna ka data. Mentah kejing bun beriau kejaan rem kasih jantia long kan reu hado kat nyulak. Bat ka kamhe ban ya kejaan reu garu ki belong shipo hado kat arlak. Kumta ka baha aru ka ban kiau kat kum kejing bun beriau. KHYC kalakan tu ban lek da kawai niki artli kata ban ai sanpo nak sispa ya ki kasih jantia bat sopo nak sispa agi garu. Lani ban penlong lang kandai po nak sispa ya baro ki schedule tribe aga jela. KHYC ka kentat ya karukam kabaki ong ka creamy layer namar kesengo bagajat benreo kampat biang kaya kokot habaro beyo lang renti. Bat persyaru igejeng terwa ban penjrong ya por ban pendap iki kam ki bateli nakashi snam chakalai snam. KHYC kesengo bagane ka report jo ka expert committee kay tingko bat ka penduk mensia miki samla wat kam. Hapok ka roster system hakini kisngi ki banwan. Mengibu garung idigi ST ka constitution ka syak bangin le sub classification na katakadaw garu yo la kajong ka reservation ngingi yo la kajong ka reservation rela da fi pat ya ki kentien ki ba ka sorkar hi kawanra ang 1972 kiong ba hakani ka 1972 resolution bat kani ka reservation policy kiong ba dengan puli ka paragraph paningkong kiong in pursuance of clause 4 of Article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Kamut ba ya ka reservation policy ka jongi la pensyong nongrem da ka jingbun pa. Ti mangi menta mo let's say 1972 ngi klam ya perkhat ya ka tangi la si ong tong ini le la ka le 40%. Rewit times menta san post nam ngi la ya nanti. La da fi ka expert committee ko ang penek bet jaga ni ka 1972. Teka 1972 ka keren in terms of population te ko. Tela da fi ong in terms of population ngi ngila bun pa jang. Ngila bun pa ban iki. Teka kamut bangi ngi don ka hok dan banyo khambun. Tingim ong hiru ngi ha ka jing ajing mut jong kum ka seng lingim ong te ba keni ya ka hok ka jong ki. Ki don 10% ki mat net 10%. Dengi ngila bun ka ngi de ban kiu mangi gen sya ka 10%. But I kata ka 10% dari ngi ong unreserved category lani ada SC kat no ki don magi. Kim da bun dari ngi pet ya ka population ka jong ki ka badon. Tengi ngi don khat nyo khat pralak kum kino. Kum ka jat ban real nyong trap. Ki porok garu ki jong ki don shipo khat belang. Tik ngi don la dengi pet ngi penchong nongrim na ka reservation policy ngi de ban yo khambun kan ka kata ka reservation ka mangi ngi de ban yo. Ban komen la ne ban keren ya ka jingmut jong sorkar por bakawan haban wanra ya kanika expert committee ban form ka expert committee hoi kadi ka basisya na marba ya ka expert committee lasna ka por baka chat ban riyo jong ki wen by the reservation nama ngi ong bangi don kam ban yo ya ka hok ban yo kam yo jam kat kum ka jingbun pat ka jongi di ka sorkar ban pentanda ya kata kawanra ya kanika expert committee kapan jingmut na kibabun nangi likum kajat menriu babun nangi ngila a jingmut ki seng bahalang ki ba fair ki riu shimet ki ba fair ki seng san perthai ki ba fair barok nangi ngila a jingmut bat ka ngala ban ong 100% na ki ba ngihi da ka jing scam ban ong ba ngihi ki ba a jingmut bun ngi a jingmut na ka bantaban wanra ka jingkala ka reservation policy bandan be ka jingkala nek belengok mentah bangi ipat ya kani ka expert committee ya ka report jaga expert committee ko ong de ban penek ya ka ya kata ka reservation policy nyong 1972 ti kani ngimla ban len ba ka sorkar ka ko tang ban pentanda le si kala shu form committee re mentapat ka don la ka jong ka jingbut ya ka ba ka sorkar
ngimtep la bakan yo anong politics ya ledi kale ya kani ne ka don nak riway pat kijimut ya katangim la padong rek ay kabangi ngila ban pan pa menta kalong ba ngilong disappointed long ba kan ka expert committee kaba kajaka bangingin yo anong kung gajat menteri yung isuban ngila bandu nong pan long ba kan ka recommendation na jongki